GTA 6 nije fora. Je li stvarno? Ostanite uz ovaj kratki video i saznajte. Također budite fora i pomilujte taj subscribe odmah. Ajmo sad. Ovo će biti kratak video o mojim dojmovima za GTA 6 trailer jer ne mogu, a da ne kažem ništa. Mali Toni bi bio ultra uzbuđen oko ovog. Igramo GTA 5 utrke. Nakon surovih 10 godina čekanja službeno znamo da izlazi GTA 6. U 2025. Isuse Kriste, pa ja ću u penziju do tada, osjedit ću, zubi će mi poispadat dok izađe. Nadam se da će vrijedit. A po ovom šta sam vidio, moram reći da sam oduševljen. Bok te mazo, ja sam mislio da je ovo prava ženska, svega mi. Ova grafika je stvarno revolucionarna. Gle! Flamingosi! I krokodil! U Konzumu! Motori! I baba Miljenka! Vidim se, šmejem se. U traileru stvarno ima sve i svašta, a tek je prvi. Nije se ništa baš previše otkrilo, znamo da će biti u Vice Cityu, da imamo mafiju, da će biti ova plavuša i da imamo po prvi put ikada žensku osobu kao glavnog lika. Vidio sam da dosta ljudi hejta i razumijem, jer je ovo Grand Theft Auto, a žene ne znaju voz. Žalim se, fakat ne kužim čemu hejt, jer ovaj GTA će biti unikatan po tome. Samo jedna stvar mi nije jasna. Ovo dvoje nisu zaljubljeni par, već brat i sestra. Šta? Ne znam, to sam pročito negdje i malo me zabrinjava jer su prebliski za brata i sestru. Ali manje bitno, jako se veselim, a koliko vidim po pregledima, definitivno nisam jedini. Jedva čekam GTA 6. I da, clickbaita sam vas, GTA 6 ipak je fora. I kaj ćete sad napravit? Pa evo, recite mi kako se vama sve ovo čini. Napišite mi u komentarima pa bi mogli malo popričat. A usput obavezno lupite like i subscribe, inače niste fora. Eto ga, vrlo kratki, ali vrlo slatki videić. Nisam mogao odolit. Za ovakve stvari služi Nije fora serijal. Da se na brzinu dotaknem neke teme koja zanima i mene i vas, te da se svi skupa zabavimo i smijemo. Pridruži se ovom fora valu i pogledaj videe koji ti stoje pod nosom. Vidimo se brzo.